Tugicokera mukariri giti wa ngwataniro ya bunge Bamiru Mugambi Rendekere ura nowe mubunge wa Bore na umirite werune na kuga mubunge Jacob Mboka akubarongwera ta bunge Bamiru akiuga nibekirite kirore kirirwariro kwebire gitine minister worimi Mithika Linturi akiaire Rendekere ugite boni urongo na gute mubunge Kinyomo wa Bamiru bekirite kirore kiri musonda juju na gutana mbere na kuga bunge Bakenya Kwanza ni batano ake bekirite kirore nikira mubunge ojo wabumula kubwithia ni kuringa gituma gitina bata akiuga atina ukoje bakuringithania CS Linturi na weja ni bwambore etiagiri tora tukomenyithwa ni mwandiki wetu Antoto Anthony Kathenya mubunge ojo ugite kira wambukari nakyo ni ruritho ni utubagite kira Amiru banenkere Mwikari gitwa ngwatanire ya bunge bonde Bamiru na ule no mubunge wa Bore Mugambi Rendekere leo ni umiriti na kumenile mubunge wa Bumula Jacob Mboka ni kila kuganiwe kwa eli ya Kenya hati ya bunge Bamiru ni bekirite kilole muswada kuinga giteni waziri wa uremi Mithika Linturi Rendekere aluga bunge batano wake balati bantere ino ende beki ngwatanire ya Kenya Kwanza ilo mubunge wa Mbere North Geoffrey Roko na bunge bange bana nibo wake bekirite kilole muswada ojo Rendekere akiuga miali ya Wamboka ni yolongo na gutele tuko kana muthenya bakagwata mbaru muswada ojo. Mheshimiwa Wamboka chairman wa PIC aletere kuropoka na TV ne auga members of parliament Bamiru iva signite document ya kuimpeach Mithika Linturi bere buni urongo kwa mheshimiwa Udhuri Nakura na chairman wa PIC urongo kwa mheshimiwa Wamboka timu mtu wa ukweli kile mheshimiwa na kumpa kurungama kaliorongo ndeni ya list ile abunge ba Kenya Kwanza vayaba sainite motion jolea ni abunge batano no tole okuma Meru ibaire bakuma Central Kenya baire badato bakuma Rift Valley. Rendekere na dhite na mbele na kumenele mubunge wa Mbere North Geoffrey Roko ulene wake ekirita kilole muswada ojo kumantere ino na kugawa kagita kanene rukwethirito atikwendera mawega akari Bamiru na rukono obuje rukono uria rukwatendete mu Meru buyora tuthithirie na ara mantu na ja kuthuki ntabiento bara baina embu ununka mu describe mtu tendete Meru buru na keja kuona kianya kakuthiria mu Meru na ikiorona enya antu ba kera iria mantu ja Bamira kwa crusade ni ya atira thia crusade ya uchione nwe omba kuligeria Meru beta ku university embu hiyo ni ondo tutura na ruko na atithira mtu nkoronjiru MP amwe no Rendekere haruga guyatongora bate kwa gitio akari Bamiru na bethirito bakigele bola bali nkiomba kwebe gitigi kya uremi kaunti ino kuri antu batene heshima na watu ya Meru na kuri antu babogania gitigi kibiru kidhogi kwao para baba inge bakujira muntu gwatakire ntore Meru leadership na community agwataka muntu gwatakire ntore neshima tena na Meru na mbita nezira ntu bene na Meru itithirwa gukukira kwenga Linturi iyo ni mbije kwe mushemano jureki na ojo mheshimiwa Wamboka na bangwa uragwakara mubungo jo Abore akiuga muswada jo Wamboka utiona wero bwantuko na kiria kuthithia ni gutakagita aitha Rendekere ni rite Wamboka kwa giteo kamiti ya bunge nene na ile ya senate ile ikuthithio sonkoni kirithi naino ya mbole bandia mheshimiwa Wamboka na bwiri kumenya kamiti ya selection na kamiti ya agriculture fonde wa betre interview Mithika na bareta report yao parliament weta kuga Mithika na cases nyingi
ote muntu twera wegamba until proven guilty. Mheshimiwa Wamboka mbere ote na evidence nyatu eterete evidence na nkwere evidence ile ndio kulingana na document ile na kanilete statement ya newspaper, statement ya TV, statement muntu akeragia ote na evidence ya kuona ni medikali ntore no sign the document no jana ngali the authority no negotiate the contract no nenkeri mbesha kuma muji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya.